Salam tout le monde, صباح الخير في اللون. J'espère que vous allez bien. سايني أكون دعلق une recette tunisienne. خدمت صحاب من تونس تمشابه شوية غتشكشوكا. Pour cette recette نحوج المرقز شوية كان 4-5 كل يوم هذا على شحال يبغى. تبصلت تبطا en petits morceaux. طوماطيش غابي فلفله زكار طوماطيش نطبوات سنات نتسكر فلفله بركان ذا الملح. هادك ماسيغ دابور هاد قلوغ المرقاز النير. Maintenant pour la sauce, une cuillère à soupe d'huile تغنجاو الزيت et البصل l'oignon, un demi oignon coupé. هذه قلي très bien, je laisse cuire sur feu doux. 2 gousses d'ail سنات نتسكر تنزرابي. تجا البصل نتسكر تقلين bien et je rajoute la tomate râpée. سنات نتوماتيشين 2 tomates râpées. Du poivre noir فلفل بركان الكمون الكومين du sel الملح du paprika et فلفل زكار. Et maintenant je mets de l'eau chaude اسعلق اماني حمان. Une demi-cuillère à soupe de tomate concentrée, tomate et boîte. Je ferme la sauce. Et maintenant je mets les merguez zahal. Et maintenant je viens casser 3 œufs. Le plat en fait il s'appelle une oja tunisienne, l'oja tunisiya. Je ferme et je laisse cuire. Mon plat est prêt, je mets juste un peu de persil, madnous. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes. Sahaf Tolkom. À bientôt. Bisous.